Bana ba mwena kasai munkong ni monsanzu nutulondela mubula babujima udi mu chinsansa mpila mambu chinsansa mpila mambu no chabushuhas wal malo nsori mu chinsansa nutulondela mubula babu akasai mwala bala kukana malando anshinga kuchikapa chikapa mansam kuluputa wange shini muswai na shibana beto batulondela kunganda njika ya bilongo dukabeka mwanga nudi kumyabi ndindola bonsimyoyi ndujingila jilonda dia muyuki utukani chama kwanza jilo lweji mwakana lelo ningenza muyuki muvala chifulu tangila ya chifulu achi nangu muvala buhilu bwanyebu usomba mu victoire buhilu ni chifulu kaino ba mwana bili ku chifulu ni bili ku buhilu banye musoko kula malo aditunga lelo balba kumpala mbwa kuno lomba bwani nudifundisha ibabunyi kutujomba twenu twa hachibanza anyi twa mulunta andala tutunyika dini waya Kondolo TV we mudifundisha kwakalungela ngo kuyabunyi mu WhatsApp bwani tumina koko emission tumina koko we mudifundisha bari banga dikuvuluisha hani ngele emission mu yamwe bakuvuluisha ni waya Kondolo we de emission mu yamwe udu heta emission awo umulonda malo tulitwa kula malo adienzeka malo abushu. Bon, l'émission en ligne, ça nous demande trop de moyens. Quand tu es en Belgique, tu as internet gratuit. Quand tu es en France, en Allemagne, tu es en Kinshasa. Bon, d'ailleurs, il y a une différence entre Kinshasa. Au Kinshasa, 1 giga, c'est 2000 francs congolais. Mon réseau est presque 11, 2200. Mais comme 1 giga, et c'est 50 unités 1 giga. Vous comprenez ce que ça veut dire? Moi, tout le monde qui est 1 giga audini 100 unités. Mais comme je mets 1 giga audini 50 unités. C'est un exemple. Donc, non seulement tout jimija, diba di tout le monde mais du miko abu misangu baka ko atani mpuku kumwenga ko kana kanin kuchinanga anyi baya mumalu mako abu bale ba jouer banga chama tout di bidi jambidi tout amba tout le monde malo mais c'est le temps que nous perdons, mais pas exactement que nous perdons. Et donc, il faut aussi nous tous soutenir. Quand on même commenter publication tu ne perds rien. YouTube quand nous te foutons ton impinje auto qui m'en a mansé qui m'en tatu mugaji qui m'en net qui n'a chimutu magnato c'est un sacrifice énormissime que nous consentons bo kwambulu shabana betu bana bamanya malu adianze comme ditonga diako toi ce que la yobuni banga di abonné lelu ndinga kula malu amuchi kinsansa mpila mamu mutulibikala tusanga nyibu balo bakumpala embouteillage mwino kwamba ni tudendelandele twabunyi ntukuntuku yabunyi bantu bina babunyi kinsansa nchihata ta miabenyi mwenda kana mwe kuchina shima bina ya wasanzu butoka benda basanzu bampala amiko hapo nyene nendo numbuka nugwetu ntiya kuchinsansa kwetu nushiye kutu bantu badi bahata munemu bunyi buyamba nikatu meba jamulo lwadi mwoni tudendelandele twenzini ni chinyunga mwisu ni mwanza matuko atanu asambomba mema kuibijilana ni jumana datu tudendelandele bintu bini chimibijila nabito kwetu ko tutuma ntuku buni kindeka kama ni kindeka bwalu kitu tumona matuko onsi kitu tubanda tuhega nayi kadi kunne ko mubanda kuntuku swat uduma ko netra accident moni babanda kuntuku mbakesi babunyi badani mu tudendelandela anyi mu makaminyo mu kudimoto taxi idikuneku donc udubela muntu mwabu di mokwenza 30 minutes udumona mwenza 2 heures tout simplement parce que njila udi tente ni bantu ni machine ni mioto pinde mono ntambwa chisagadi mula mungwasa tombolo wakala dia dimbele hani ngamba nangu ibi kwenza wechiji kadadi mumvo chiji ndaka dia la mu Fleuve Congo anga taninja avela no akufa c'est tout. Tu meurs, tu kujila to dufa kama yabo bantu bakaba
tujila moeda ndi tuju moeda ere mbiku heje bintu pinjeo au china malo indai musala no kenza imyadi jilai bali ko mushano ku mork lubilu ni kukingol lubilu ni mungit bakwela ushala mo abaw et donc moela chitu to amani so de mouton il dit que Kinshasa ngamonu so de mouton wa de bonhomme ngamonu wa pompage ngamonu il abun mais malgré l'existence wa so de mouton embouteillage jeune ko ce qui est important chani bantu mbana ku nyema ku misoko bikol il faut vi anodi mu Kinshasa wi kala mu misoko yetu mulanyu wa malo tutsumba mu Kinshasa 1200 ay plutôt 2200 ani 2000 la nyamala kuna 2200 ko tukumbuji même la nyamala ni 8000 francs moi en fer à ciel ouvert ki kumbuji mai bokumeni mo banga en fer hadi woturuka no kuchihalu cha bipem na shuku imuvo ala ngochi to chipa mona nirufu makuchi instance cha kumpala mpala toni bampulushi s'il vous plaît ba kuchihalu pesha koko kisinyo kumpala kibakai bantu ba mwime mwina bukune kuchi instance ba bomvo ni bibi mo yeko tukumbuji mai bolu cha kumpala mbamanyani tu dis tu peux beaucoup vivre avec facilité. Tu ne travailles pas mais tu veux manger. Par mon français boani, on ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, on ne peut pas vouloir manger l'omelette pendant que l'on craint de casser l'œuf. Pourquoi beaucoup de omelette? Chibi di yudu mvila lusi. Pourquoi beaucoup de nshima? Chibi mujimu no kwa? Non. Mufuba kadi bianyi na shinzambi mwambani hadi kuiwenza mudi mutoku dito. Kukinshasa constant mwibili mwani, j'ai vu tout le monde prêt à travailler. C'est vrai que débat du coup mama chini d'ailleurs ni nous surprendre wa même ka changa Afrika mangala nchituma manyeto ni mushala nubu na français mini chituma manya ka bijuto. Ndinga kula ni muchuluba mama chini. Chuluba chinga kula ndi du col. Binani ngakulaho kumona bantu bashala bantangi lekeleke bundi chinois lekeleke bundi indien to ni chauffeur gêné boni ngakula chiluba kadi hanu vuni bugalenga mu ditunge mu nakula mu gisaudi nakula mu mangala nakula mu ebi muntu kayi vudi gêné hanu vuni nakulaho pourquoi chiluba chichi gêné bantu kibakai ningamba ni baluba kangula idichi Félix Tshisekedi président de la République lelu. On ne sera pas avec Félix Tshisekedi au pouvoir. Il y aura toujours un changement à la tête du pays. Et qui dirigera ce pays? Félix Tshisekedi, président de la République, c'est parce que le président Kwanzambi, c'est que moi mulenga muhite vijana nikala niwenda paroisse Chilombo vijana nikala ni église balu ni moi muhite no ba pasteur ba jamaja no hadi bele cha di kumi bele cha bo cha ni chamilai bunyi bo souffrance udi Etienne Tshisekedi wa mulumba mumwana mu vie politique relégué exilé bantu ba satoni kumbanza yabu bantu ni bakashi baba violer munzu yabu le Félix Tshisekedi président. Il accepte de vivre avec ceux qui l'ont malmené ou qui ont malmené son père il y a quelques années. Mousso Mbanabu, tout puissant, mordant, les venimés, mais Mousso Mbanabu, c'est-à-dire Benzo Boani, tu es président wa moyu wa mubi, mon anchikabilo gadi mumakal. Coupe yi bateau, anumakal, nous kadi mom. Mais c'est un président serviable ou du munang Boani, matandu. Mais Kassayen, réveillez-vous. Soutenons les chefs de l'État. En dehors, Wachi, tu es là kabidi mejubani à part ani umbuka Félix Tshisekedi ngani mwino wa muhingena na shemu kala wa muide pesa na ikala ni moyo mulenga buendani eshi na ikala wani njaja je mange hende kidi muisha kamera mu prison yo. Bon, lui, quand nous mangeons, mon programme à 100 jours. Nous bilumbu bivuga kuto. Ndidi la kuto nous bilumbu kufuminei. Jumna ngana kujo wenga yeba. Et donc, vous comprenez? Constat wani réfléchissons. Ketu baluba tuliba nyoki bo. Toni mujakula dia mwakula hadi wakula nchiluba moni tu indisposes les gens. Tuliba chala comme des sous-hommes parce que tu parles chiluba. Et pourtant, baluba babuni balonga ni mukanda.
professeur ya université amina ya mukongo denu ya baluba na shiba minga bina baba na badan baluba bantu bina chidi bina baba na badan baluba mais batu nyoka pour rien. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Mais baluba entre eux-mêmes ils ne s'aiment pas. Nous savons baluba kwa basomba kunegu ewa ku bakwa ndaba ewa ku bakwa mulumba ewa kwa mpiana ewa eku mais basomba kunegu bubana ba muntu. Je me suis toujours demandé jinanga dinu tunaja nunu yoko ba bendedi kanu tumo kala kuni jinanga jenu dugo tumbushimaya bol ko tumbushimaya tainla benam piani bakwa mulumba ka tole jana mikalo ya mpanto menyi musana mwena piani mukwa mulumba batandanga bamba kutahanga ni miel bele langa mikalo tout ça. Mais quand ils sont ailleurs, quand ils sont en dehors du pays, badi les gens me disent bana balenga bena disanga baden shima kwa mukwa wewe bigala tunen shima kwa to jinanga di tudi yedi a chimpi no truc ba bendani tunanganga nayi tu soutenir fumo di tu mo effort mu kesu tu di mo kwenza nimani muntu yonsu chidi wenza u soutenir fumo di tu udi fumo kudidi a chutumbulo ku imashikabu di mamunjila to kela mu poubelle udi mulongeshi kujimishi kuto udi we mulombo di wa tama ni mulombo di wa province kwa ngachima kutambula matuma metu bienza ka lelwe mukalenga kudi eteni longondo mumakala. Ces choses ici bien de filama exemple pour di bas gestionnaire public muna kwa men lelu bantona bikala bonvani boba ushala ba ministre Pambani wa mushala ministre mu RDC en charge munen. Est-ce que nangumba nani? Pourquoi nchakukumbana? Parce que être ministre c'est être serviteur du peuple et non le peuple te sert. Il en est de même pour être député. Je peux vous surprendre. Ndimoyo kumbushima ku Kinshasa beaucoup mwana ni député nationaux ya Kassa oriental. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Moi, je suis un député que nous avons élu, nous, qui n'a même pas un bureau à Kinshasa. Quand il a un bureau, il y a quoi que je la bande. Pendant qu'il y a même journaliste qui a accès à l'autorité, bon, je souffre comme ça, moi, je suis un député ou moi, Langongo. Honorable, alors, il y a un honorable, hadi kuyi muna makala ko bi sanjo to ko na manzela politique to kadima madim la politique kabola mu bi anzambi aso be église anya sangando kalo hana bo for ni ngoy numu umuga mu politique ko na manye politique to uni ngamba ngweo we honorable onaka ya untangi hangi kala même journaliste mon faute billet d'avion, mon kumbujimai, mon yel Kinshasa. Ntoke quoi député. Bon, moi, on a un inde difficile. Mais à combien plus forte raison, citoyen, ou du mousson le kumbujimai, mon son le quartier Mikel, mon quartier Tambora Sang. Mon yel Kinshasa, moi, on a un droit au moment. Ou d'un munganda, ou d'un moudide dia Ninya Hantuku, dide dia ou di Mpiodi, ni Bibemba, quiz, Twenda Modium. Moi, assemblée, ou Dieu mon bakala la toule. Qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Qui m'en s'abstiennent, vous vous imaginez, nous voir. C'est pourquoi il faut ouvrir l'œil et les bons. Bon, prochainement, nous ne devons pas avoir un député un député transparent. Excusez-moi les termes. Transparent, moni. Hendan mudiyam français ki mo manya lingala ki mo manya swahili ki mo manya chiluba ki mo manya kadwadi maya makulukai utokolo mu chitubani. Voilà donc situation wa kuneko ndi sanga ni bantu wasore mukachi mwadi tulonda badi batu fundila tujomba to waya Kondol TV nudi bantu bansongo chiri chiheshangandu bulo bomai katu ineno to katu ina makwa to kadi Kasaya kuneku ni mwana minanga ana. Kasaya di mo avenue mo hel. Ni manya na yonsu yela ana moy. Hein? C'est vrai que moy mubi la nuko ko mawri bantu somba moy mubi no ko hayinga to mais dinanga ndi bandi la ko moy mubi. Différent ni ko etu on sombelu wakanyaw. Mubi menemen. Donc voilà malu adimikala hitakana mu Kinshasa. Mu mpila mambu.
tudi to ambabo ani tunglukai ni ditu londa mais surtout dito de ampanda kudi mudi muni fumo dito omegalo kwata weni kantu ke bagese ninka mudi muni ndi hana dia pharmacie muntu kala ni mudi hadi ku ini mudi muto udi ou dépendre kudi muko parce que ben français mabo la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Plus tu n'as pas du poids. Voilà. Ndi ndo sakijela bonsu mena ndo ambila bwanika nulonda ni tudio mbatwenu ndi kabewa ya kondo lumwaja anvita ndi nshikisha mudi amba ni bulanda ndi akabi mabu ni nshikishilao ikala chintu chibi chakubenga muvi ba bena ntanda bana bamwena kasai ni utusambila mvi kudi elefe wela kondambu sambile bwa viwe kadedi bamba bwa ni sambile bwa bulanda biene menyi ngwa mini sambile bikole bulanda nchintu chibi be kune chintu cha kwangisha muvi bulanda to mulanda kwa tumbigila na shimo renyo ya famito mulanda wende telefono duma kwenza emo ka yuso neto kwenda moni bwa kumona sensei mumona nyinyi bulanda nchintu chibi benga chintu achini mkulo china shi bulanda kutuluto bubenga ngambi ni hela ka shonya bulanda njakapi oya kondo tasikijila wabuni